Da li ste znali da kustosima u muzeju nekada i pravi detektivi pomažu da reše neke misterije? Lidija, koja je arheolog, dugo nije bila sigurna šta su ovi mali predmeti. Dugo ih je proučavala, a onda dok ih je posmatrala kroz veliki mikroskop primetila je poruku na njima. I sad se sigurno pitaš kakvu poruku? Pa ne baš SMS. Poruka je bila otisak prsta onog ko je ove predmete od gline pravio. Sigurno ste i vi nekada mesili glinu ili plastelin i videli kako se na njoj oslikavaju sitne linije sa vaših prstiju. A da li ste znali da na osnovu razmaka između tih linijica forenzičarski detektivi tačno znaju koliko ima godina osoba čiji je to otisak? Ja nisam znao, moram priznati. Pa upravo su oni rekli Lidiji da na ovim malim predmetima postoje otisci prstiju dece, da su ih deca pravila, a šta bi onda moglo biti nego dečije igračke iz praistorije?